بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليانك يا سلامتا خنان جاجرتن نند خيسنو بكم تكتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعرف بغنغي أندفتن بغنغي أنبلتني ولتني يرو تنغيسني هندمان كيسنو نغي أنجراتني نغي أندفتن سنين جاجا إن شاء الله يا ربي خينان تاتي واتقوا وجلال الجرا سنيس ماريو يتن واه ظلميتي وجلال بليانك يا يرو أما تنخيستي ظلمين أكمل لفر سارتي ديرتي نمني خينا بكهندا والميدو في والرورسو والتكيسو في والقانيسو والسلبسو في بكنتاني واللابو في كنتاني والغرورتي بوبه وانجروف وان كان الراشريان تينا فرماني سين كيس مالي وانجو جلالهم الرا والبغتشيفة شوراف إن شاء الله تعالى هنگا كوي جباتا قونا وبليانك يا رب سبحانه وتعالى تندران دراتي نوميدو إفرت حرام قده akkuma ifirratti haram godhe deebee jidduu teenyatti illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala miidhaa haram godhee jira hadiisul qudsii keessatti akkuma nabiin keenya nu gabaasanitti nagaadhaan irratti haa jiraatu yaa ibaadii falaa tazaalamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabrootan kiyya waliin miidhina inni haramtu zulma alaa nafsi an mataa kiyyaafuu lubbuu tiyya irrattu haraamin godhe zulmii ittiin dhiyaatin irraa fagaadhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ifirrattu haraamin godhe waja'altuhu baynakum muharrama jidduu teessanitti illee haraamin godhe namni tokko tokko miidhin namni tokko tokko zallamin wal miidhurra akka naafagaadhaa gabrootan kiyya zulmiin akka nabiin jaani sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumaatu yawm al-qiyamah asirratti miidhaa wal irra dalaguun asirratti namni wal miidhee wal xiqqeessuun asirratti namni wal salphisee naamusa walii balleessuun asirratti namni dhiiga walii wal gannaqee wal miidhuun guyyaa qiyamaa dukkana nama taatii jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumaatu yawm al-qiyamah zulmiin guyyaa qiyamaa dukkana nama taatii خنافو الرافقات دانو جنوب بليان كيا أكا حديث براخي سجرون نبيين كيني صلى الله عليه وسلم صحابتا وجينو ستا وجرني من المفلس دليل صحابتان اين نمي ديغا نما اسن كيستي ديغا نما كمي بيتن جنان ديغا نما هورين قبني نما مناميشان قبني نما غرتي على كل حال قبينيا الدنيا را خنورتي ان قبني ديغا نوتي خنا بينا جنين صحابوني لا جين نبيين كيني صلى الله عليه وسلم ديغا ديچون نما سرتي عبادة کا جايبا قدت خصلاة كاجايبا صلاة خصومنا كاجايبا صومنو حتى سنة لين رانفتو خاجيز قريجرو
خزكاز نما خنتو خجيا هندان وان خيريته هندولي قبتي ركمو ولكن امو اسرتي خنني دوا خنا قبينيا ساساما خنا غرتي ديبشيسا خنا مقايسا ديمي بليسا خنا وان انجير رخايتي كيسا واحدو تكنا ميدي الدنيا تنراغلي اما غاغويا قيامادا اكن نبي من صلى الله عليه وسلم نمني توكلين دري قيامارا غويا قيام ربي سبحانه وتعالى قصاص نما يراباسي مليچرا سون انجرتو حتى يقاد للشات الجلهاء من الشات القرناء النبي كان صلى الله عليه وسلم حتى ريتي شينو غافين قبنيف ريتي غافا قبدر قصاص بافما جنغويا النبي صلى الله عليه وسلم ري اسي ولنيا تافان بينه ريتي غرتي ري افان بينه تاسيتي ولنياتي رين غافا قبدر غافن قبني اسي ورانو ترتي وران سريتين غافا قبدو تغافن قبني اسي ورانتي ميرو ترتسن سنلي ربي سبحانه وتعالى حتى بيلدافان بينه تنا hanga irraa baasuuf itti dirree qiyaamarraa sossoon hin jiru obboleeyyan kiyya duba namticha kanaas akkasumatti namoota inni dhiiga isaanii gannaquu ture namoota inni maqaa isaanii balleessuu ture namoota inni qabeenya isaanii saamuu ture namoota inni gartee hamachuu ture namoota kana hunda wali qabaniiti himannaan itti banamti himannaa itti banamte tanaaf yoo gartee inni khayrii qabaate khayrii isaa fuudhanii nama sanii kannanimi yoo inni khayrii hin qabaanne sharrii namarra kaanimi خنگا صلاتاس نقبا اودا جايبا صوم النساء اودا جايبا تولا يچو زكاة نساء وانا جايبا حج نساء وانا جايبا تامرا لين رانبني خير نساء کو سبرات خنامي دي خنافيس فورني صلاة ساغنن خنافيس فورني صومنا ساغنن خناف غرتي فورني تي زكاة ساغنن خناف فورني حج ساغنن خناف فورني سنة ساغنن اوسو غنني نموتني ميدي خناف عبادان سا غوتو جلارمت اما اللي وري سيمتون دم نجرن اما مال قدن غا خيرين سايرم تيرم تيمي خيسا يمتو خنرا همتون نيغا بفورني رخاين اما اللي خنا دفي متامتو خنرا اسفورني رخاين اما اللي خنا متامتو فورني رخاين اوسومتو نمار غورمتو خيرين سادلي سايرم تيرم تي خيرين نمار فيمتي وليني بدسينا هونغوان نما خنا جنبين كين صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم وبلينك يا ربنا جانو هباسو دبين جبدورا ربين توكيتشي سبحانه وتعالى نومي دو في ميدمور رايل نجانو هباسو كن مظلوما ولا تكن ظالما نومي دماتي مليروهم داوتي نما ميدو انتين جنبين كين صلى الله عليه وسلم وبلينك يميدان دكنا نمتاتي قيا قياماتي في قبري خيست اللي دكنا نمتاتي نمني نما ميدو ديغا نما يچودا اوسو هنگا فدي عبادت لي قباتلال هنگا فدي صلاتي سومنو هنگا فدي زكاه خنتي حجي هاغدو هنگا فدي واجبا في سنة جبيس ستارابتوني نمني نما ميدي تانا وبلينك يام ميدا ان سر نمر گگيسن قيا قيام مالتي تاتي ديبتي دكنا تتاتي خيري دلني كبوسن جلاب الليسته هونغو بودان سيتي نمتيچا همتو نماتي وجين ابدنيتي خناف وبليس خيا خوفنان قبتي نمر رورفتو وبليسي يتوفنان قبتي نمك خيتي خنوفنان قبل رورفتو خقبينان قبتي قبينا خيتي مسكين رورفتو اكسمتي غرتي غسان قبتي غساتي كو رورفتو يا ربي خين سودادا ربي خين سودادا هندي خينا وفولدري ربي دابچو لافتينا hundi keenyaa waan daleeynerraa guutuu gaafatamuuf teenya ganaadha duuniyaa qabrii kophaa teenya seenna gosti teenyaa sitti hafti qabeenyi keenyaa sitti hafa hofni teenyaa sitti haftee namni fuudhee qabrii nu geessee dhaquu dadhabne namaa fuudhee qabrii nu geessee barbaaddate hofni teenya san dabama taatee abboleessa kiyya obboleettii tiyya hofni dur nuti itti kanaan dhooyinee kanaan miinee kanaan saamnee waa hedduu ittiin dalaguu turre san haba mansuuraa taateeti namni baaddatee qabrii nu geessee bar deemuu dadhabne duba akkamitti qabeenyaan qabettee nama miita akkamitti humnaan qabettee nama miita hufna boru biraa namni fuudhee qabrii si geessu taa'u qabeenya boru keessaa fuudhanii qullaa uffata lama qofaan qabrii si geessu ta'an gosateeta keessaa fuudhanii kophaatee qabrii keessi cufanii si biraa galuu teessu akkamitti tanaan dhaadattee miskiina rooriftee miskiina miita rabbii keen sodaadhaa obboleeyyan kiyya keessaa yeroo ammaa keessatti miidhaan dur namni gartee wal saamumaa fi wal dhahuudhaa fi wal hamachuu fi wal basheessuu kana gartee miidhaan dur jiraachuu turte waan nama wal jalaa hatu maqaa nama wal xureessuu afwan abboleeyyan hayyee dur maqaa walii wal balleessumaa fi wal xureessuu akkasumatti naamusa walii wal balleessuu fi kana miidhaan dur jiraachuu turte amma ammoo miidhaan akka malee heddumaattee miidhaalee zabana kanaa tan jidduu facaatee jirtu kan gartee nama keenya akka malee wal dhorku jirtu miidhaalee tana inshallah ta'ala wajjin laallaan garabbiin ulaafisetti nafaana tura namuu waan facaafate murata abba toltuu facaafate abba sharrii facaafate kan nama miidhalleeniif miidhe malee nama miidhe tan hubachuu qabdan
علي بن أبي طالب كجان أصوين كان إنما ميروتاتهم هذا في أباقيا ميراجن مالف جنان خير انت يتنابراتي في زابم توسن إسان بيونا زابم ترجع على يشوف فرنيتهم يو نما مينين خير متين يفوني نما سني خنينه يو نما رور ربنين ما تمخين رور ربنه نمني نما ميد داف والله وان تكلي نما ميدو ما تمسام ميدا يو نما دويت خير متين كنتف يو نما مت خير تي كنتف يو نما وان نما سامت خير متين غيا قيامادا غيا مالين جيره غيا وني تلبو في بتن غيا غصافي قبيني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نما غرتي قلبي كل ربي دفيو تاتي ملي غيا وري في قبيني نما فينه guyyaa gosaa fi firri shanyii waa takka namaaf hin goone guyyaa biyyummaa fi sabummaa waan takka naman fayyadne san wallaahi khasaaraa guddootu nu eeggata yoo arraan tan asirratti zulmii karaawwannu taatee cobboleeyyan kiyya rabbi nu asattaru duba dubbiin jajjabduudha insha allahu ta'ala miidhaa yeroo arraatiif jidduu keenya facaatee hedduu keeysaahu toora miidiyaa hawaasaa kanaan ummata girgireeysuudha jirtu tan gartee namni hundinuu waan kana wama gaarii dhasee jala badee walumaanuu hongoo keeysa jiru insha allahu ta'ala quba itti oliif laannee nama muslimaa qofa irraa baqachiisuuf jibbaata goona kan rabbiin gartee subhaanahu wa ta'aalaa qalbii isaa banee fi waan hin anjuun tana dawaa isaaf godhee waan akkasiirraa if duuba akka deebi'u isa taasisee san alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbiiti kaammoo akkuma gartee yahudaan yookaan mushriktoonni qurayshiidhaa samii'inaa waaseenaa jaansan gartee dhageenya jecha keetii walaakin qaalii kee hin goonu jaansan jecha kee dhageenya waan ati jettu ittiin hojjannu kajees mataasaa miidhee himuun ammoo dirqaman irra jiruudha insha allahu ta'ala hunda keenyaa warra waan dhageetti fayyadamee milkaa'uu rabbi nu haa godhu jecha insha allah karaa rakkoo teenyaa ta yeroo ammaatiif jidduu keenya jirtuutti waliin ceena insha allahu ta'ala afwan nama na bilbilee ture dhiifama hayyee obboleeyyan kiyya yeroo ammaan tanaa keeysatti ilmi namaa hedduu wal xiqqeessuu fi wal miidhuu keeysaahuu gartee duula ummanni firqaa yookaan firqaan jalloon yookaan ummanni jallina yookaan maqaa muslimtoota akka badu jaalatan ummata islaamaa keessatti badiileen isaan facaasaadhaa jiran facaasuu fi karra facaasanillee miidhuudhaaf sochiin isaan socho'aadhaa jiran sochii ajaa'ibaati sochii tana keessatti nama hedduu bobbaasan nama hedduu ijaaranii waan hin taane irratti ajajanii boolla keessaa hin baane mataan naqaadhaa jiran kana keessatti nama rabbiiniif beeksisee jalaa deebi'ee yoo taate malee hedduun nama boolla tana seeneeti hongawaadhaa jira qarree keeysaa bahuu hin dandeenye tana mataan seeneeti keeysatti hafee achi keeysaa iyyaa jira insha allahu ta'ala yeroo hundaa'u rakkoo teenya hoggaa agarree rakkoon teenya isa hirteennee barbaannee eegaa agarree booda immoo rakkoo teenya san walin mul'ifnee irraa waldeeffachuun dirqama keenya taabbileeyyan kiyya yeroo ammaan tanaa keeysatti kuma agartan namni tokko dardaraa fi intalti takka dardaraa fi shamarreen takka wal jaalatan walitti haasawatan toora intarneetaa kanaan jechuudha toora miidiyaa hawaasaa kanarratti osoo hin baane gara keeysaatiin wajji haasawan suura walitti ergan as garagalii haasoo adda addaa waliif ergan barruulee adda addaa walii ergan arrabaa fi ilkeenuu wajjin jiraachuu keeysatti waldha'iinsi hin hafu arrabaa fi ilkeenuu waldho'itii jetti oromoon hoggaame maayitu namni wajjin jiru tokko waliin mufachuun walitti aaruun wali gufachuun numa nafne jarri kun haasawaa yeroo dheertuudhaaf wajjin haasawaa ture kana boodarra maal godhan isii yoo inni gartee keeysiidhatti garagalu taate namni ilmi namaa wal jaalachuun akkuma jiru wal jibbaalleen jirti akkuma wal tahinsi jiru wal diddaalleen jirti akkuma gartee nageenyi jiru nagee dhabuulleen jirti akkuma gartee yeroo takka gammachuu fi qofli jiru yeroo takka go'aa fi boo'ichilleen jira kana keeysatti duboo namni keenya hedduun irraa wal jaalatee toora kanaan eegolitti yeroo dheertuudhaaf haasawee booda fidee gartee wal dhaba eega wal dhabe booda wanni inni dalagu suuraa isiidhaa yoo isa bira jiraatte aara isii qabataanaan arra gartee wanni ittiin suuraa namaa tan akka fedhan ittiin godhan meeshaa lafa guutee jirti sooftoweerii adda addaatu jira akkasumatti appilikeeshinii adda addaa jira kan ittiin suuraa namaa tan akka fedhan godhan jechuu namni kun maal godha fuudheeti intala gartee yeroo dheertuudhaaf siin fuudhee wajjin haasa'u ture tana sababa isiin isa heerumuu diduutiif tarii namni kun wal fuudhuudhaaf jaalalti kana lachuu jiraachuu qabdi isiilleen isa jaalachuu qabdi innilleen isii jaalachuu qaba inni qoftiin isii jaalateedhaaf ne heerumi jee dirqisiisuu hin qabu isiin qoftiin isa jaalatteef ne heerumeettee dirqisiisuu hin qabdu tana qaceelotti hubachuu qabda namuutu mirga qaba isiillee mirga qabdi innillee mirga qaba mirgeen kana lachuutu eegamuudha qaba namni tokko wal fuudhee bultii waliin horachuudhaaf karaa dheeraa wajjin deemuu deeman waan irra walitti dhufanii fedhii fi walitti baafatanii addaan bahuu deemanii miti namni walii ta'eeti isiin isaaf taatee inni isiif ta'e wal fuudha
kana keessatti gartee tarii inni isiidhaaf ta'e isiin isaaf ta'uu dhabuu mala isiin isaaf taate inni isiidhaaf ta'uu dhabuu mala yoo isiin ka isa jibbitu taate akkamiin na jibbita an dhiira maaltu narraa irratti maaliin dhabe maaliif na jibbita meelaal sirnuma abbaa irree sanii miti sirnuma mootummaa abbaa irreeti akkamiin na jibbita an dhiirummaa tiyya maaltu narraa irratti na jibbita eegaa ati kana jibbitu taate ammaan si qaaneessee akka namni biraa tokko si fuune si godha yaa subhaanallah nama isii fuudhu rabbiin duraan katabeefii jira osoo isiin hin dhalatinuu nama isii fuudhuudhaaf taa'u rabbiin dur katabeefii jira ati xiqqeessitee feeruman dhabdu ati akka harkite gootee feerumuun dhiiftu ati akka harkite gootee fuudhan dhiisu duraan rabbiin katabeefii jira tanni fuudhuudhaaf taa'u maaliif wal xiqqeessina fuudhee suuraa isiidhaa eegana heerumuu diddasiin qaaneessa jee suuraalee qullaadhaa jira taasuma ol fuudhanii irra kaayan jechuu matuma kana qofa irraa muree mataa isiidhaa suuraa qullaa jirtu obbo Logeeshinoota akkasii jiraami fuudhee itti kaaya fuudhee dhiira akkasii mas fidee bira kaaya yaa subhaanallah ol fuudhee feesbuuk babbaasa yoo laalan mataa isiidhaati qullaadha nama wajji kan taane ta'u jirti duba kana hoggaa ol baasu yaa subhaanallah isii xiqqeessuudhaaf akkas godhan isiilleen akkanuma gooti kun kanaata akkana qabadhu gosti takka tana gosti biraa ammoo suuraa isiidhaa fuuteetuma ol baaftee nageuma gartee nama kana kijibarra keeysee gurbaa kanarra jechuu gurbaan kun akkana na godhee akkas na godhee akkas na godhee akkana na godhee akkas na godhee ettee ooti owuttiin jirtuu beeka solaalanii walaakin suuraa takka ta'e immaan ilaaltee tanuma gartee irra keeysi sagalee tanarra iditu wali godhan jechuu walirratti idit taate sagalee tanaa fi suuraan booyinsa qabdu tun booyinsa hin qabdu isiin nagaa fakkeeffattee akkana na godhee akkas na godhee maal na godhee ettee kana booyinsa bara ajaa'ibaa kana ba'u jirti si fakkaatti garuu ba'uttiin jirtu innilleen asuma garagaleetii akkana na gootee akkas na gootee jee boo'insa ajaa'ibaa kana fakkeeyse suuraa isiidhaatii fi yookaan suuraa isaati yookaan suuraa nama dhiiraa takka ta boo'insa qabdu namoonni beekamne tokko fuudhee sagalee isaa tanaa wajjin walirra kaayee maqaa intala balleessuudhaa deemuu san as keessa dha'ee akkana taatee akkas taatee akkas taa'ee akkana ta'e waan addaa kana barreeffatee waraabbatee suuraa wajjin walirratti idit godhee ol baasa keessaa yuutuub kana yoo seentan wooma ajaa'ibaa agartan wallaahi waan ajaa'ibaa agartan namni keenya maqaa walii balleessu maqaa walii xureessu obboleeyyan kiyya karata duraarra yoo deebinee ilmi namaa tokko suuraa namaa akka hin taane godhee nama gartee suuraa isaa hin ta'inii fi suuraa namaa mataa fuudhanii suuraa qullaa jirtu irratti diranii ammallee suuraa dhiira biraa fuudhanii suuraa dhiiraa ta qullaa jirtu irratti diranii nama kana akka waan isaan badii walii hojjechuu jiranii waan hin taane walii fidanii dalaguun wallaahi wanjala akkaan guddaatu kun shari'aa islaamaa keessatti wanjala akkaan guddaadha kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ورين غرتي مؤمنتوتا ورا أمانن كيس بدين كفجاتو حواني إسان كان روان انتاني وجتن وياك أما عذاب كانت كيسات يدو إسان يمجر ربي سبحانه وتعالى قرآن كيس الدبتا أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأنت نوال لافتو سيدني دلقا جرتني مجرى ونتو ربي برتي أكان جبدورا وياك أما جزاي سيتر كچورافتي سني وداجا خندو وعد شيطانا قوتو جرى خرطكون شيطان ربي سبحانه وتعالى قياك قافا أبا خيني آدمي في سول اندتش قبوس وراب ربين ديمو يرو أبا خيني في سجودو دي دي بونيف قد يسن ربين اخرج منها فإنك رجيم ديم بوي جنة خيساتي درب ما رجيه وقا ربين لوليني أباري ربين قرتي قنان المان آدم كنا جلسي وان انتان إسان وجتشيسي سوراتي تيسان جيرسيسي بكنتان تيسان دابو دافتا ناركو دافتا يسجر ربين arraan tana gartee namni keenya hoggaa suuraa walii jijjiiree suuraa namaa akkan taane godhee suuraa nama biraatiin walitti hidhee maal godhee nama kana maqaa balleessu nama kana xiqqeessuudhaaf gara biraatiin akka shari'aa amantii islaamaa yoo kalaallu taate obboleeyyan kiyya namni tokko nama zinaa hin dalagin zina dalaydu yoo juun nama zinaa godhee hin beekne zina goote yoo juun haddii qasfii janii haddii irraa baatu jira nama kanarraa akka shari'aadhaatti wallaziina yarmuuna almuusanaat warreen gartee intala zinaa hin dalagin zina dalayde janiin gurbaa zinaa hin dalagin zina dalayde warri janiin qixaanni isaan qabaachuu qaban akka shari'aa islaamaatti hogu 8 garafamuudha hogu 8 langaan garafamuudha kun hin jiru taanaan atahsabuunahu hayyinan wa huwa indallaahi aziim dubbii tana dubbii laaftu seetan rabbi bira dubbii jabduudha qixaata addaa turre isin gadhufuudhaaf taatu boo yeroo 8 garafamuu baannaan namtichi nama zinaa hin dalagin zina dalayde jeen fakkeenya tokkoon isinii kaayee zabana durii keessa intala takka tareeyfa dhiquu turtee ture yeroo reeyfa dhiitu kana keessatti osoo intaloota akka qaama isii irraa dhiqu jirtu as durallee seenatan isin himeen ture osoo qaama irraa dhiqu jirtu gubbaa irraa gaddiqaa qaama isii kana dhiqaa irra gad dhuftee hoggaa bakka qaama saalaa tana geessu
akkasit dhoyte harkaan qaamni kun qaama zinaa dalaguu ture etteeti akkasi harkaan dhoyte hoggaa dhoyte harkisiichumarratti hafe ummanni reefa fuudhuudhaaf ala dhaabbatanii isii eeggachuu jiran hanga dhiixee isiin kafantu isiin turtee bahuu dinnaan hulaatti dadhawanii obboli bane kaawulaa maal reefani fuunaa ummanni qabrii irraa nu eegu jiranii hin dhiineen kafannee janiin maallaqa fudhattee dhiiti reefa kana hoggaa kana duba dhiquttiin jiraa qo'aanuma ittiin ummatan xiqqoo hafee dhaabbadha hangana bar irraa harkifachuu jirti irraa hin baafadhattee harkifachuu jirti walaakin irraa bahuu didee harkisiichirraa yoo isiin niin baafadhattee harkifattu intaltii siree irraa kaatee jala deemti reefi yaa subhaanallah walit didan amma gaajabaannaan dhaaphaa numetti ummanni firraa ulaa bananii itti seenan yoo itti seenaniitiin jaan harki isii qaama saala intalasanii gubbaadha jira irraa baafna janii harkisan irraan ka harkisiidha foon siitii fi foon intalataanii walit dhinee jira amma gaa irra wal qabanii maal godhan intalatana reefinis awwaalamuu qaba tajirtutu miidhamuu hin qabdu saniifuu qaama gartee ta duutee tana murree harkasii irratti haafu akka wal gadhiisu godhuu qabna waan juu yaadan warri reefa kanaatis namni keenya harki muramuu hin qabu qaamni nama keenyaa muramuu hin qabu ka isii muramuu qaba warri isiilleen isiin fayya qabdiin irraa muramuu hin qabdu dubbii wal qabdi jechuu hoggaa kana Maalik ibn Anas jira isa bira deemanii Madiinaa gama jalaa jira waan kanatti himanii intala takka reefa dhiitii reefaa fi qaamni isiidhaa kana walit didee addaan baasuu dadhabnee meeytaadhaa fi isiidha furmaanni maaliyaa sheeka janii dhaqanii gaafatan sheeynichi kee wajjin dhufe hoggaa dhufe intala tanaan mee waan jette naa himii jeen yeroo qaama irraa dhiqu jirtu kana waan jette ni qabda wanni niin jee qaamni saala intala tanaa zina dalaguu turee jeetiin akkanatti harkarra kaayee harki kiyyechuu waan ichi naaf jetteen akkas taanaan nama zinaa takkaa dalagee hin beeynen zina dalaydeetteeniis akka barra keeyse kijibarra keeyse kanaafuu hoggu 8 gara faajee wal gadhiifte hoggu 8 dhukka irraa kaasaa jina langaadhaan wacce kamachallooni beeytaniimi wacce haroora isaatiin hoggu 8 akka gaarii dhawaatii gara faajeen hoggaa hoggu 8 marraa 8 uleedhaan garafan qaamni intala duuteetii fi ka intalaa wal gadhiisan jechuudha haddiin san irraa baanan tananumaa rabbiin asit dhaqqabeeti qixaata akhiraa irraa hambisuudhaaf asitti gagarafamtee badiisan jalaa baatu rabbiin godhe jechuudha walaakin ammoo anaafiisin nama takkaa badii dalagee hin beeyne nu heerumuu diduudhaaf jecha nama takkaa badii hin qabne nu fuudhuu diduudhaaf jecha yaa baleeyso nama heerumni dirqiin ta'u nama fuudhuulleen dirqiin taatu tana qaceelloon naamata seef godhadha namni wal jaalatee wal fuudha wal jaalatee wal heeruma yoo jaalalti kara lachuu hin jiraanne akkamiin namni wal fuudha isiin si heerumuu diduudhaaf mirga qabdi innilleen si fuudhuu diduudhaaf mirga qaba namni hundaa'u rabbii mirga kaayefii jira mirgi nama tokkolleetu dhiibamuu hin qabu mirgi nama tokkolleetu sarbamuu hin qabu wani rabbiin subhaana wa ta'ala intala takka abbaa yeroo nikaa godhu dura iznii gaafadhu wani rabbiin juuniif mirga intala tanaa eeguudhaaf akka mirgi intala tanaa eegamuuf kan rabbiin abbaa isiidhaatii yeroo nikaa gootu dura iznii isii gaafadhu wani rabbiin juuniif yoo isiidhaaf hin taane naan ta'uu jechuu dandeessi yoo ta'uufi baate annaan taane gurbaan kun jettee falmachuu mirga guutuu qabdi yoo ta'eef ammoo isiin ucal jettii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubri akkami abbaatiyyaa abaluutu si dhufatee ni kanaa godhi jaa ni kan si godha akkami yoo jetteen dubri cal jaaje cal jechuun san iznii kannachuusiitii jannabiin sallallahu alaihi wasallam dubra durbaanaan si'a hayyee taarmallaadha ammoo naaf taa yookaan unaan ta'u jettee firraa dubbatti akkasitti isaa lachuu iznii gaafadhaatii ni kaa godhaa malee akkanaa jettanii ni kaa hin godhinaa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kun mirga isaanii eeguudha ibsa intalti takka naman jaalannetti dirqamaan abbaan kannuu hin qabu namni isiin hin jaalannilleen dirqamaan butee kan taane godhuu hin qabu namni isiin hin jaalanne akkamiin na jaalachuu dhabde jee dirqiidhaan isii tana gartee ifiin jaalachiise jee yoo jaalachuu didde irra bobbahee arrabsuun suuraa isii jijjiiruun suuraa isii feesbuuk gubbaasuun suuraa isii idit godhee yuutuub gubbatti ol baasuun wallaahi kun hundinuu wanjala gurguddaadha obboleeyyan kiyya rabbii keenya sodaachuu qabna yookaan qixaanni waan kanarra nu dhufuudhaaf taa'u addunyaattis ta'e akhirattis qixaata ajaa'ibaati waan ajaa'iba isinitti waan akkanaa kana numa uummata oromoo kana malee uummanni biraa tokkollee nu hin agarre waan akkanaa qaban maaliif akkana wal xiqqeessina gara biraatiin biyya keessaa diinni halkanii guyyaa nurra bobba'ee nu gabroomsaa jira nu ajjeesaa barataa barattuu akkan taane godha hedduu takka gartee wanni biyya keessaa nu jiru waan garaa nama balleessuu fi waan jiru nama busheessuudha ammoo isin warri biyyarraa yaatan birriyarraa yaatanii carraaqattanii nyaatanii dhuydanii quuftanii waan biraa walirra barbaadan waan walirra barbaadan san gaafa dhabdan akkan taane wal gootan maa akkana wal gootan yaa obboleeyyan kiyya akkanaan akkamiin rabbi irraa rahmata arkanna akkanaan akkamiin milkii rabbi irraa arkanna yoo ifii tollee rabbiin nuu tolaa bar
yoo nuti walii tolle rabbiin nu tola irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam mee isii warri dachiirra jirtan kun rahmata walii godha gaafas rabbiin raamii samii keessa jiru rahmata isiniif godha nuun jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ifii garaa walit jabaannee ifii wal bira nyaannee wal bira dhuyne ifii akkan taane wal goonee wal xiqqeessine ifii wal arrabsine bakka namni diinaa keenyaa nu ungee caalaa waliin geenye akkana wal miidhaadhaaf balayyan kiyya mee akkamiin miidhaa jalaa bahuudhaaf mataa keenya yaanna akkana ifii wal godhaadhaa diinaatu kana akkas nu godhennee kami diina komanna dura ifii teenyaa walii tollu gaafas namni nu tola yoo nuti wal kabanye namni nu kabaja yoo nuti wal guddifne namni guddisa yoo nuti waliinaani namni nu naha yoo nuti gartee walaane saree walaatu bineensanaatu saree wal nyaattu bineensan dhorkattuu jan odoo isii wali garagaltee ifii wal nyaattu bineensi dhufee takka qabee fuudha odoo isii wal nyaattu bineensi akkan taane isii godhe isii nyaata nama wal ta'eetu nama walii galee waliin alaa galaa itti oromoon nama walii galeetu waliin alaa gala maaymaayisii kun hedduu babbareeda walaakin ittiin dalaytu malee hedduu babbareeda maaymaayisii walaakin ittiin dalaytu rabbii keen sodaadhaatii yoo namallee sodaachuu baattan yoo gartee haalli keessa jirru kunillee isin gaddisiisu baate haalli keessa jirru kunillee yoo isin naayisu baate mee rabbuma gartee fattaqullaha allazii ilayhi turja'uun rabbii gara isaa deebi'uudhaaf teessan kana sodaadhaaf baleeyyan kiyya suuraa walii balleeysuurra maan heerumuu diddeettanii suuraa walii ol baasuurra sagalee walii ol baasuurra barruulee walii ol baasuurra idit gootanii waan hin taaneefi waan hin jirre wal fakkeessitanii walirra dalaguurra lubbuu teessan qusadhaaf baleeyyan kiyya keeysaahu yeroo ammaa keeysatti nuti ummanni muslimaa diina hedduudha qabna keeysaahu nuti ummanni muslimaa aduwwii hedduu qabna aduwwii hedduu nuti qabnu keeysaa takka aduwwiin teenya jabduun sheeyxaana yoo taatu sheeyxaanatti aansee aduwwiin teenya hamtuun abash kana hubadhaa gajeelotti ummata jammaata abdallaahi ilhararii diinni keenya guddaan gara aqiidaadhaatiin jiru sheeyxaanatti aanee ummata abdallaa harar kana numaa sheeyxaana biraa uchuu kutuun daban isaan kun allahu alam ummanni kun gareelee adda addaa jaarratanii telegiraama irratti haa ta'u waasaap irratti haa ta'u vaayibara toora gartee sabqunnamtii adda addaa kana hunda gubbattu hawaasa keenya kana wali qabanii ummata waan beeyne kana soofteera isaanii jijjiiranii soofteera biraa mata kaawudha jiran ummata gartee isaan soofteera irraa jijjiiran kana balaan feete yoo buutee waan isaan itti qajeelchan irraan deemu namni kun akkana ta'e yoo isaan janiinni ta'a deema baloo ajjeesi yoo janiinni ajjeesa abalu xiqqeessi yoo janiinni xiqqeessa abalu qaaneessi yoo janiinni qaaneessa abalu arrabsi yoo janni arrabsa wahuma isaan tahi janiin ta'a boolla isaan seeni janiin hundani seena boolli san tajinni haa taatu ta'insi haa taatu goda buutiillee haa taatu numa seena iddameechi keeysatti haa duu malee yeroo tana keeysatti akkuma beeytan ummanni abaash kun namoota hedduu leenjisanii dur matuma isaaniitiin deddeemanii gareegaree ijaaranii nama kana sheekotii tana khilaafuu fi irra bobba'anii waan hin taane haasa'uu fi maallee khilaafa sammuu isaanii seef godhatanii dhufanii khilaafa goggogaa huma takka jiidhan qabne kana hoggaa gartee achi deemanii waan sii deebisan dhaban arrabumaan sirraa baafachuu yoo taate malee waan takka deebisaan qabne kana dhufanii sheekotiidha godhan amma ammoo kara saniin sheekotii dadhabnaan dubartoota tokko jala qabanii kan gartee beekumsa hin qabne warra sammuun isaanii daa'ima if jala qabanii sheekota ittiin arrabsuudhaaf warra gartee daawaa godhuu akka isaan daawaa tanarraa jibbamaniif duuba deebi'an godhuudhaaf akkasumas hawaasa gartee itti waa himan kanatti waa himuudhaaf akka karaan itti cufamu warra waa himuu kana godhuudhaaf duulli isaan irraan tana banan duula ajaa'ibaati gana gaddufuu ta'anii eeydan inshaallah gana gaddufuudhaaf ta'a ni eeydan yoo karaan nurra beellee akka galaanii nuun fuune fuulduraan quba qabaadhaa jechuu barbaanneeti maaliif jennaan waraanni dinniina qabu hin cabuu jetti oromoon hoggaame maayitu waraanni dinniina yoo qabaate hin cabuu jan yoo akka carraa ta'e rabbiin gartee marii isaan irra jiranii fi sochii isaan sochii godhu jiran waan isaan godhuurra jiran nauma isaan keessa jiru tokko karabbiin gartee qalbii isaanii laaffisee warri toohidaa kun tuqamuun hedduu isaan naasisuu warra gartee sheekotiin teenya tan toora intarneetaa kana gubbatti haa taatu gara keeysaatiin hawaasa barsiisuun haa taatu toohida kanarratti warreen sochii cimtuu godhaadhaa jiran warreen gartee hawaasa kanaaf aqiidaa gaarii kan barsiifnee toohida barsiifnee shirkii irraa baqachiifnee isaaniif rabbi jidduu hariiroon jirtu bareeddee fi hawaasni keenya kun akkamiin rabbii wajjiin wal baree ibidda jalaa bahee jannata nu arkata jechuu warra yaachiftee halkanii guyyaa hawaasatti iyyaadhaa jiru kana hawaasa isaan itti iyyan kanaa fi isaan jidduu booreysine isaanii fi hawaasa walitti ajeeysine wal jibbisiifne akka isaa waan takkallee hin himne akka isaa waan takkallee hawaasatti hin dubbanne yoo dubbatanillee akka hawaasni isaan hin dhageeyfanne akka jibbanii irraa baqatan godhuu qabna waan jiru duula kanaa bananii mariirra jiran
inshaallahu ta'ala yeroo gabaabduu booda yoo rabbiin duula kana gartee gaa dura himne yoo dura himuun keenya kun fashaleessee gad deebise malee duulli kasii banamuuf deema. kanaaf wanni godhuu qabnu obboleeyyan keenya nama tokko kan maqaan balleeffamuu agarre irraa deebisuu danda'uu qabna. akkuma nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessa jaan marraddaan akhii namni obboleeyyasaa kan naafni isaa badu jiru kan gartee namni dhiibbaa addaatiin itti deemu dhiibbaa san irraa deebisee raddallahu wa wajhihi naara yawmal qiyaama rabbiin guyyaa qiyaamaa ibidda fuula isaa irraa deebisa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. kanaaf duula akkanaa hoggaa banamee walirraa deebisuu danda'uu qabna. ololli diinni oofu hundi nutti dhugaa ta'eetuma waan arkine hunda jala gurra qabannee jala fiiguu hin qabnu. haysa maal jaanjanneetuma kana waan arkine hunda jala ce'uu hin qabnu. addaan baafachuu qabna. waan dhageenye hunda addaan dibii dhageenyeetuma kara garre fiiguu hin qabnu. iyyansa dhageenyeetuma kara garre ce'uu hin qabnu. yoo as gadi iyyansi tokko ta'e haatee osumaan kara iyyansaa kana ceete gandi girgirii biraa seenee as gadi iyyuu jiran aboo karamii iyyan osoo hin jenne kanuma haatee yoo ceete bakka irraa iyyansan deeyita atilleen balaa san deeyitee seenta. eeysaa iyyan asii iyyuu jiran maaltu jira ummata kana girgirii biraa seenee iyyuu jiran girgiriin san sitti illee as deemu jirti yoo haatee ichi afaan ceete wal afaanuu dhuftan karamii iyyan jettee dabaafattee bakka irraa iyyan san eega barte booda kara namni silaa ce'uu qabu duraa ce'uudha qabda malee akkanuma kaateen iyyan jettee kanuma arkite ce'uu qabdu waatu dib jettee ka dibiin arkin dibii malee kan gartee waan asii bu'e waan asii dibjuun arkin akkanuma gurra bantee ce'uun nama tokko kolol irra deemu bar inni kana bar inni akkasi akkas waan akkanaa jettee gartee nama kana hawaasni keenya kun gar tokkoon wallahi amala isaanii yoo laallee hedduu hawaasa nama jaalatuudha. yoo si jaalachuu kaanis heera malee samii jalaan si gen ol si fuudhanii guyyaa ammoo qabxii xiqqoo takka harkan guyya tokko gasi deebisanii lafa sirra deeman. ummata akkasiiti ummanni keenya kun maaltu kana hundaa uga fida ehibiba habibaka hownama asaa an yakuuna baqiidaka yawma akkas jan nama jaalattus likuma jaaladhu guyyaa tokko jibbuu keetiitu mala nama jibbitullee likuma jibbi guyyaa tokko jaalachuu keetiitu malaa jan nama tokko arra jaalannee ol fuunee borummoo akka jalaa fudhannee lafa gaddeebisu amala akkasii qabna nuti. kana maaltu fide yoo jettan waa walii hubachuu dhabuu keenyaatu amala akkasii nu gaffida. yoo rakkoota akka nama tokko irraa dhageenye boo namni kun akkamitti kana ta'e dawwallee obboleessa keenya akkana janii rakkoota na dhugaan sumaa qabaa jee gaafachuun hin jirtu ana biraas si biraas isii biraas nama hunda biraahu obboleettii teenya akkana janii dhugumaan dubbii tanati qabda wal gaafachuun jiraachuu qabdi obboleessa kiyya obboleettii tiyya akkanuma wal jibbinee bar waan akkanaa dhageenye bar waan akkasii jira abalu akkanaati abaluta akkasiiti muramne ganaarraa dura ammoo akka ajaa'ibaa jaalannee ol fuunee harka dha'uu fi dibbee dha'uu fi turre har'a ammoo namni biraa tokko nama kana jibbamaa godhuun qaba jee dhufee olola addaa namticha kanarra bane yookaan isii tanarratti olola addaa bana olola isaa kana dhageeffanneetuma boosammoo san kakkanaatti aboosammoo san takkasiiti amala akkanaa kana ni qabna bar anis ni qaba atis ni qabda isiin ni qabdi hundi keenya amala kana qabna mee amala kana firraa jijjiirree nama tokko kan maqaan isaa badu yoo garre nama tokko kan maqaan isiidhaa badu yoo garre obboleettii teenya tana dura akkanatti hin beeknu maaltu waan akkanaa kanaan gad dhufe namni waan akkanaa kana isiirraa himu kun nama isii fi isii jidduu dhiibbaa yookaan wal dhabbiin jirtuudha moo nama isii jaalatuudha. obboleessa keenya kana amala kana takkaa irratti hin garree namni irraa amala kana dhufee isarraa himu kun nama isaa fi isa jidduu dhiibbaa yookaan wal dhabbiin jirtu moo nama nagayaati. dhugumaa wanni kun jiraatteeti moo namni kun tuqaa isaa fi isa jidduu jirtuuf jecha nama kanarra waan akkanaa oofa adda baafachuu qabna. akkanuma lafaa kaanee jibbaa jennaan jibbuun qabu nama tokko jaaladhaa jennaanis jaalachuun bakka nuti amalli keenya abalu jaalatamuu qaba jennaan jaalanne abalu jibbamuu qaba jennaanis jibbine eenyu jibbaa nuun jee hin beeynu addaan nama jibbaa nuun jee eenyu jaaladhaa nuun jee gaafa jaalannoo hin beeynu gaafa jaalannuus jaaladhaa jennaan numa jaalanne eenyu ka jaaladhaa nuun jee hin beeynu maaliif akka namticha kana jaalannees hin beeynu maaliif akka isii jaalannees hin beeynu gaafa jibbaan gad dhuftees jibbaa jechuu dhageenyaa numa jibbine eenyu jibbaa nuun jee maaliif jibbina maalirratti harkinee jibbina hiyyaannu kana nu yaachisu kun hayyee nama sanit dawwallee yookaan nama isa dhiyaatu gaafanne aboo waan akkanaa dhageenya abaluu waan akkanaa janii wanni kun dhugaan jira moo waan hin jirre wanni kun yoo isattillee dubbachuun kan nutti ulfaatu taate gaafachuun silaa jiraachuu qabdi hin qabnu tanaas obboleeyyan kiyya amala keenya jijjiirrachuu qabna. nama gartee obboleessa keenya nuti kun guutuun keenya abbaa tokkorraa dhalannee abbaan keenya aadam biyyeeti nageenyi rabbii isaa fi nabiyyi keenyaa fi ambiyoota hundarrattu haa jiraatu eegaa aadam irraa dhalannee as lakkaawwachaa abbootii kaanitti harkaanfachaa ilaa bakka amma jirru tana geenye bikka amma jiru tanattis nuti warri afaan kana dhageenyu guutuun keenya oromticharraa dhalanne
oromticharraa dhalanne ilmaan abbaa tokkooti isii miidhamtu obboleettii teenya inni miidhamee ololli biraa irra deemu obboleessa keenya khamiidhaa jirulleen obboleessa keenya tamiidhaa jirtulleen obboleettii teenya nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam unsur akhaaka zaliman aw madluma obboleessa kee yoonni nama miidhees tumsiif yoo inni miidhamees tumsiifi jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hoggaa kana saabonni yaa ergamaa rabbii yoonni nama miidhee yoonni miidhamee inni tumsinaaf yoonni nama miidhe akkamitti tumsinaafi janii gaafatan gaafannaan nabiin keenya waan janiin sallallahu alaihi wasallam yoo namni isa miidhe nama san irraa qabuudhaan isaa tumsitaa jan yoo inni nama miidhe immoo isa nama irraa qabuudhaan isaaf tumsitaa khara lachuutu tumsitee jirtaaf jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kanaaf kanamati keeysee suuraa nama ol baasees gubbaadhaa dibbee biraa tumuus obboleessa keenya keeysaan dhaynee gorsinee obboleessa keenya akka kun gaarii miti kommentii jala barreessinee maashaa allah maashaa allah maashaa allah sheer namni sharrii facaasu adada sharrii san facaasuun sharriin isaaf katabamaa deemti osoo du'ee qabrii jiraatillee sharriin inni sheer godhanuu katabamti waan kana obboleeyyan kiyya mana keenya kaburuu duraa balleessuu hin qabnu fayyaadahi galatoomi sabboonaa keenya dhugaa keeti akkas hamtuu irratti kas waliin hin jennu obboleeyyan kiyya yaa obboleessa keenya rabbi sodaadhu obboleeytii teet akkana goote tana rabbiin sin dhiisu obboleeytuma akka wajjin dhalatteeti obboleeytii ka isiidhaan manaa qabda intala akka isii deeyseef jalaa qabda intaluma akka isii fuutee jaartii godhatteef jalaa qabda intala akka isiitu si dahee haadha siif tahee jira haboo teetii isiin tun gar tokkoon adadateeti gar tokkoon haadhateeti gar tokkoon haadha mana keeti gar tokkoon intalatee gar tokkoon obboleeytii tee waa hedduu kana sii taati mee namni obboleeytii tee qaaneessee kana godhani jaalatta haadhatee yoo kana godhani jaalatta intalatee yoo kana godhani jaalatta waan kana kanatti haasoyne nama keenya kana tasgabbeeysine akka inni yoo tarii waan akkasii kolbaasu taate akka inni gabbuusu irra dalaguudha qabna yoo obboleeytiin teenya tokko obboleeysa keenya akkas gootee ol baaftu taate yaa obboleeytii teenya rabbii kee sodaadhu kiyyaan kun obboleeysa keeti abbaa keeti adeera keeti eeysuma keeti abbaa mana keetiiti ilma keeti waa hedduu siif taha mee obboleeysuma kee sallaaliiti yoo obboleeysa kee kana godhanni jaalatta obboleeytiit abbaa kee yoo kana godhanni jaalatta waan kana dura qabne akka isiin nun tasgabbooytee irraa buusu godhuu qabna walaakin nuti akkasii miti ummata waa hundaaf dibbuma dha'u nuti wallaahi tun amala keenya waan agarree hunda haa toltu haa baddu dibbuma dha'uufi bakka amalli keenya toltuu garruus dibbe dhooyna hamtuu garruus dibbe dhooyna maashaa allah yoo isiin amma ol baaftee suuraa nama tokko amma mucaa gaafa kan quraana qabatee kakatee akkasi boosan kan immaan buusee akkasi boosan namni jiruu tanaa sheer hin goone mucaa sawwaan ajaa'ib isinitti ta'u sheer godhanii dachii rabbii tan waliin balleeysan mee maalitti harkattanaa sheer gootan dilii ammoo sababaa sheer godhuu saniin isinii katabamte quban qabdan wanni harkattan ammoo kan jirani beeytan isinuu wanni harkattan akkan jirani beeytan isa sheer godhuudhaan ammoo dilii isinii katabamte hin beeytan akkasii bar dilii isinii katabamte rabbii qofaaf beeka ammoo khayrii isinii katabamte akkan jirani beeytan isinuu jechuu yaa wanni isin sheer gootanillee waan khayrii haa taatu wanni isin sheer gootan waan khayrii haa taatu waan sharrii sheer godhuurraa lubbuu teeysan qusadhaa wanni isin sheer gootan firoofaayila keeysan jalan wa teeysi feesbuuka keeysan keeysa isin garuu yeroo muraasaaf teeysan malanii duutan wanni san hin duutuchuma teeysi ka duutanii qabrii keeysa jirtan sharriin isiidha isin irra deemti namni isin jala seenee ammallee sheer godha muuziqaa yoo sheer goote muuziqaan san kaati duutee qabrii keeysa jirtu namni haareetti mallee si jalaa fuudhee sheer godha keeysaa waggaan gahee wanni kun ol baaseeti sheer godhuuni barbaadda maal siin jaa tilifoonni kee kaati kalee ergaa qabdu har'a nama biraatiin dhaalamee jira nama biraas dhaalee jira feesbuuka kee dur keeti amma immoo nama biraat ta'ee jira jaartiin tee taate dur wajjin maal taatu nama biraat taatee jirti mana kee bareedaa nama biraat dhaala qabeenyaati olii qabde nama biraat dhaala qabeenya kee guutuu nama biraat dhaalee jira namni si dhaale kun tarii waan san fuudhee sheer godha ati ammoo hamtuun sumarra deemti diliin sumarra deemti ka carraaqutti hin jirre ka dalagutti hin jirre ka qabrii keessa jirtu yaa obboleeyyan kiyyamaa mana keenya kaburuu duraa diina rabbii keen sodaadhaa waan sheer gootan osoo sheer hin gooneen duratti wanni tun hangam takka na fayyaddi wanni tun hangam takka na fayyaddi wanni tun hangam takka obboleeyyan kiyya fayyaddi hangam takka sawaaba naa qabdi hangam takka dilii naa qabdi adda baafachuun dirqama ta'a obboleeysa kiyya obboleeytii tiyya waan takka qaceellotti mataa keenya seef goonee qabachuu qabnu wal jaalaltii hara lachuuti yoo hin taane namni tokko dirqama walirraa hin qabnu na fuudhiyee dirqama namni gartee dirqamaan nama ifuusisuun dirqamaan nama ifeerumsiisuun wanni akkasii hin jirtu shamarran hedduun irraan tanaa dhiiraatu kana zaachaa nu kaayyatee nu sodaachisaadhaa jira yoo na heerumuu baatte akkanaan si godhanaan jechaa jira yoo na heerumuu baatte sagalee teetii fi suuraa teetiin qullaa akkanatti feesbuuk gubba si gadhiise akka warri keeysan ka biyya jirulleen arkee intalti teenya tana jirtii jee mataa qabatu
akka warri keeysanillee gurra qabatee iyyuu akka gartee addunyaan guutuun funyaan si qabattu akkasiin si godhanaan jechaadhaa jira mee rabbi sodaadhaa waan kana keeysaan dhaqan irraati dubbadha akkas narraa godha akkas jedhanii nutti himachaadhaa jiran walaakin keeysii akkas godhuudhaaf yaadu jiru san qofaa miti akkas dhalaa godhuudhaaf yookaan dubartoota akkas godhuuf yaadaadhaa jiru wanni kun biyyoota hunda keeysa uuma kanaa jira hattaa biyya teenya san keeysallee uuma kanaa jira osoo biyya jirru waa hedduu harkinee turre ka dubartii gartee huccuu irraa yaasee akka haadha isii garaa baatetti mataa isii qofa muree jechuudhaan mataa isii qofa muree qaama asii gad qaama nama biraatii wajjin wali kaa'ee daalacha biraa fidee cinaa kaa'ee akka waan gartee isaan wal qunnamtii saalaa raawwachuu jiranii fakkeessee feesbuuka gubbaa kabaasee gallakkisee warra gartee akka itti manaa gabbahanii hawaasa keessa bobbahan qaanfachiisee mana galchee osoo biyya jiruutu agarree jirra waan akkanaa yaa obboleessu maaliif akkana wal xiqqeessina maaliif akkana wal goona maa akkana wal goona yoo nuti akkana wal goonu farda abbaan aggatoo ormi dhagaadhaan akka gaarii gakkaa'ee dhawaa jan farda abbaan aggatoo ormi dhagaadhaan tumaa jan yaa obboleessu ifii daddabanii naman sakkaban ifii daddabanii naman sakkaban ifiifuu waliin tollee maalirraa uummata biraa komanna ifiifuu waliin mararfannee walii maraannee wal mararfannee wal barbaannee wal jabeeffannee waliin maxxanfannee ifiifuu wal muraa jirra wal facaasaa jirra wal diigaa jirra wal ciraa jirra wal xiqqeessaa jirra wal gabroomsaa jirra gabrummaan hamtuun ta dirqamaan na heerumi dirqamaan na fuudhi namaan jechuurra gabrummaan biraa hin jirtu yoo na fuudhu baattee immoo akkanaan si godha maalumaa tanaan gadhufe dhiirtii dachii rabbii hunda guutuudha dubartoonni dachii rabbii guutuudha ta seerumuu diddee sinfeeneen ma dhiifta firraa ta seerumuu diddee sinfeeneen ni dhiifta ta sifeetu hedduu jira san barbaaddatta hasi fuudhuu diddee firraa dhiifta hasi fuudhuu barbaadu hedduu jira sanuma heerumta maal gootaniif cinkitanii namallee cinkitanii dilooytanii nama dileeysitan adada namni gartee sharrii isin facaaftan laalee adada namni sharrii isin facaaftan laalee ittiin jallatuun adada namni laalee jirraa qalbii isin cabuun maleekaa irraa mataa isin abaarti maleekaa irraa man isin abaarti abaarsan fuudhina obboleeyyan kiyya rabbii keen sodaadhaa ummanni keenya isin waliin isin dhaammadhu waa hundaaf gurran kaninaa waa hunda laaltanii gurran babbaninaa walituna isaa gad dhuftee qoradhaa maaltu waan kana gaffidee gaafadhaa akkanuman nama jaalachuu fi akkanuman lafaa kaatanii nama jibbuu nama jaalachuun keessan irra kishma kana taatee nama jibbuun keessan illee irra kishma ta'uu hin qabdu qaalawaadhaan isiniin jabboleeyyan kiyya inshaallahu ta'aalaa wanni tun dubbii jajjabduudha maqaa namaa balleessuun akkuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yaa maashara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iimaanu fi jawfihi aw fi qalbihi yaa ummata arrabaa namane ka arrabaan laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah juu sallallahu alaihi wasallam kan iimaanni qalbii isaanii gad hin seenin ni teeysan moo hin teeysan naamusa islaamaa balleessuurraa nama islaama maqaa balleessuurraa ni teeysan moo hin teeysan akkana jannabiin keenyaa bar sallallahu alaihi wasallam yoo taa'u baattan namni obboleessa isaa maqaa balleesse namni maqaa obboleessa isaa yakkee maqaa obboleessa isaa hin qabne fideerra kaa'ee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa qaaneessuuf ta'a walau fi ugri daari osoo booroo mana isaa keessattillee dinqa mana isaa irrattillee osoo taate qaanii rabbiin itti fidee nama san qaaneessu malee numan taane jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama qaaneessuudhaaf nama xiqqeessuudhaaf nama salphisuudhaaf mudhii hidhatee halkanii guyyaa deemu rabbiin hattaa booroo mana isaattillee taatu ni beeytanii booroo hattaa firaasha mana isaa irratti rabbiin isa qaaneessa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam firaasha mana isaa irratti isa qaaneessa jannabiin obboleeyyan keenya yoo nama miinuu matuma keenya miidhuu jirra yoo nama zallamnu ifuma zallamu jirra rabbii keenya sodaachuu qabna dubartoota hedduu waan akkanaa kanaan mokkorame dhiira san dubbifti mee har'a abaluun janaajjanaati lakkoo isaan haakanna har'a abaluun dhaqee janaajjanii waan inni ba'ulaala raqama isaana erga maal gootaa janaajjanta miskinticha rabbi haa taa'u maal gootaa laalta maal gootaa mokkorta maal gootaa iktibaara keessa haa jiraatu ka rabbi jiraachisetti namayyuu laale saniis laale abaluutuun naafafee isallee waan inni ba'uun laalaaya maal gootaa akkas goota miskiina rabbii keen sodaadhaa wal basaasuurraa walaa tajassasuu jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waliin basaasinaa walaa tajassasuu waliin basaasinaa nuun jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam deemtee nama dawwaltee haasoysiftee ifii janaajjantee nama janaajjante kana deebitee sagalee isaa waraabdee namatti ergita mee woomanni haasa'u laala woomanni ba'u laala nama isin akkasin maal jettan san nama isin maal taatan san kunoo akkana haasawa kunoo haasawan isaa kana kunoo bakka tana jira maal gootaa dila san nama jala deemta rabbi siyaasattaruu yoo waan akkana irraa taa'u baattee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wallaahi la yufdihannaki illaahu walau fi ugri daarik rabbiin mana kee firaasha ati irra galtu san irra dhufee si qaaneessa qaanii si galchee mana keetitti rabbii keen sodaadhaa
والبساس الرايف قصدا دلقا براد دبدني يو دلقا دبدن سبحان الله جاء تأتي ربي غيسان قل ليس ربي غيسان قل ليس تا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سينا سينا شيخ أنس الله أكبر الياسكي سينا سينا يا ويتشفتا خد تمام سابق يا كاكم الناس الله أكبر السلام عليكم مني كل وعليكم شيء السلام ورحمة الله وبركاته أبسا شيخ لي دلقة جيران هيا بليان كيا نمر قدام الدفع شيخية فاد دفع إن شاء الله تعالى يرو برا ولد بنا الراف اسمنا قولد دامنا نوجه جواد أنا جراد دار ربي سوى جنا فاجرات هم تون تكلنا الرئيس نركن خيرين سنندر بنينجا وبليان كيا والكاني سورة والتكي سورة ولا مجورة والبسا سورة إفاقو سنو سنجا إن شاء الله تعالى سجنتات إن الراف ست مرة يجران ديبنا والقرة ورا يرو يدو ديبي ولركو ورا وان دقيق فتيت يوجتو هند خينيا وربنا وقديتشا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وان كان يرو براند ديبين كجلة الراسة هنغنمني والصبو في والدركسي سودي سوتي هندي بنوان كان سودا وبليان كيا ناموس كيسني كدا دركي نهرو متني نمن دركنا نفوريس جتني نمن دركنا نموت ربي نصوي سنندراتين وان كتبي سني بكتبي جرا قوده كيسن تاي كدا akkasi jajjabaa daajiraadha shamarran keenya hundaa jaarsa gaggaarii rabbi akhannuuf khaaree dakka ajaa'ibaa qabu kan gartee iimaana qabu kan qabeenyaas qabu khawaa hundaa qabu rabbi isiniif akhannu akkasumatti dargaggoota keenyaaf haadha manaa tabiligaa furrii janiin taqomaananii rabbi isiniif akhannu tan deeysu ta isin bira teessu tan gartee qaalii rabbii gootu ta qaalii keeysan gootu tayoo laaltan isin gammachiiftu tayoo ajajjan qaalii keeysan gootu tayoo amtan isin jala awwaatu rabbi isiniif akhannu تدركما تنا ربي سين راقبون سنين جا جاللتي خرلتشو نغما يو جراتي بريدي تي سين جالتو تجالت ربي سين فاخنو ججبا دانا جرات ربي سين وجنا فاجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.